checking post along puthot araki hormu kinep dunthulo Hidi Bonglong Baptist Church along Sitame pai arni katalon pon Non Birtang tonpen arjik tha patumi ADAP Niphai creepy dilai naka checking out post along aro pen Birta long si heroin kene abdon long pimpur da me lakhain ko raisi Balijan constituency keparlo arni bang thak tha kene abdon long araki hormu kene abdon long raikom sai khika khuruk ing tonte pen puthot nebdun thulong lo kene abdon long patumi SEC of C20 NB CRPF UC Bull Jasbin Singh US Ravigil AC AWPS Dilai Ali Kethom Kachikok Naka checking post along Nebdunlong lo recover heroin box cap lapen 122 4 grams possession dopu Dilai Raikom sai khatum nang pachinidon kaching nang check amin saha arta ningkan ingkoi rapli SO 8 maniklar saha RO Jogendra Nagarangatala PS West PS State Tripura Lapen Laso Heroin Kevan Agari Traveling Magic Registration Number AS09C9521 Lapen Labangso Heroin Mate Araki Hormu SDPO Bokajana Tumsi Chepari Ding Ponlo Dilai Pelan Birta Hemari Bay News Degre for PeiNews মানে আমাৰ ডিলাই তিনিআলি নাকা চেকিং পইণ্টত হৰিয়জন ফালৰ পৰা অহা এখন মেজিক গাড়ী নম্বৰ AS09C9521 তাতে এজন অনিম সাহা বুলি মানুহে 10 পেকেট ড্ৰাগছৰ চাবুন বাকচত পেকেট লৈ আহিছিল এইখিনি ওয়েট হৈছে 144 গ্ৰামছ আৰু এইখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 10 লাখ এই সংক্ৰান্তত অনিম সাহাক এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হৈছে Non Birtang tonpen arjik tha patumi ADAP pora hol Hidi Bonglong Baptist Church along Sitame pe arni mate Mother's Day mission pen pachun ponlo mai phu pastor Jonason be pen si mai chari pon pen asonson arna malun alam hai hu Sitame paklang pon Lapen Sunday School asomara tum lapen Hidi Bonglong Baptist Church youth atum Sitame jumisen pen arna malun hai hu sita paklang pon lapen Deacons Samson ing tipen ajoksi pe akang hon alam jumisen pen arna malam than ponlo Lapen mai ki juji apor hot monduli pastor Deacons atum pen ajoksi pe atum do anaphan arna malong hirjume hangpilo Lapen kepa judsi apor hot sar rupsing taro pen ajoksi ki jusi arnam ardom pen mai pajut ponlo bolongkomachi pen nangkilo Birta joikim taro news tech report PeiNews Judune Lapen bangsakang honke itung ormu ador kesu Seruk pen answer say Lasi itum pe itum han kang hon pe itum han ku an kang hon Lasi itum asomar tum me pe itum han ting hon pik nang ti sita pinang anap asomar tum people paya lam ke than an ku ju me ana chora ka lam ke than se me char jujisi aning hangaling claim apuson theklong tala puson pen Yung sinang claim bom lang pusang pe itu makan ke lebang sok atau war pen ke itu han ke apa pegap lape lebang sok tu war itu yung si lebang sok tu war dam bom lang lape sui bom lang pusang pe itu apan ke kiwirda atau war anasi itu han ipondok lasi purity than non praktik lebang sok purity non itu teglong lo Lapen itum pinangan ke itum teglong lo lapen kota polo